Ewer kamu nama da. Aku sebetulnya ngahu pasingo ton. Ala ni gudang ni persoalan. Adong go tulu saya ni alak batak na suha ubatan. Ahame. Na tagi marumutumut. Sarupa dei hurion. Ima. Ay mulo ni dok katan non. Asing kok. Dia mah suman bereng mak. Perjong-jong ni situe. Nan soni. Ay ibana jong-jong ison hitir-hitir. Nah kan iba pesta, dia dah, enak. Atau mbak macam siapa yuram, nah, bau nama cetok soni, di mana? Alai butuh ini butuh. Anggo so soni, inang guru, jangan dong ate. Anggo guru huria ada buru cuma natong, ihokop sudah. Itu, ihokop sudah. Aidang mungkin jangan dong, halak batak gue betong ngocen lain. Alai ala uluan ni huria mana ihokop ibana sudah tu. Tidak. Dukot tagi marungutungut, tagi merdedi. Ang ba? Inamay. Anggo tao no nang masuk dakule jo yurak kujo. Nana. Ape tok pumat tong adong. Sitil may. Naso. Dukot say merdedi madili ma. Ngabe ba? Ay ituktukong adok kan Katolik. GKPS. Arbi na rong say. Betil nga dong, tusan na mawin na. Wala buhay lago to siya. Ako pinaktartahan ako ison. Alay ngo ma, molo pala la ni na sahit na songoni ho, la idia petoro sudah sahit mo songoni. Kaya sol masoni kan, saya siya kakaibibi, tu Katolik, siya Katolik sa tokinay ngay GKPS mo siya. Nang minong to marga menurung ko, masuk to GKPS. Parang pernah sudah itu ngaros. Iya. Ay no kiba na marga manurung kiba na madadi marungutungut madeli pungan ni manurung ngabe dangi pungan no biawin di mana tu marga malaho. Ada lagi bertobat mai tadi ada na mau marda tidak ada nak dapat deh tahu. Mako na merdadi enggak makan aku netoritarik gue tang mati hola nyon netoritarik gitu. Alain waing bereng badang dana be merdadi ngado bapak nah. Gimana bah? Hati-hati ama mau merdadi tang dapat manang awon. Anggo ala haga juro ana mereng au. Hola tuhami matoru si tebak pad di daun naruana. Maksud tu asarakmu bedo hita itu bae nonate. Ay so adong pe si pangasahon to manangahate. Olah Tuhanina manang adong menasing be. Napaduluhan mak akan tetap menghasilkan buah. Abe? Torus di mat perbuihon. Halak na marhaposat tu na debata. Torus do se perbuihon ni perbuih na dengkan ni bagasan guluna. Ima. Ba. Bodo ho mama kulidingi dong ammo atik pedakay pakulingi ho. Sedih mi. Au buru ni raja doau. Ni mana? Je mulu buru ni raja ho. Bebe tu mana buru ni raja ho. Atik pedangi pakulingi ho. Ano pakulingi dah? Adong sana si pakulingan leleng. Tahu si mas ho. Adong ko? Anggo ya dong na gurang guro do. Bertom. I maso pakulingan no. Molo na to hodo ho mga dal ho Tuhanida. Ay wano partahamu dang masih pakulingan sa tao. Ay boto hamu do hatsit dina so masih pakulingan. Mamerek pitu ni jabuna pinang lomoro ha. Hape saruma do pitu jabuni ba. Ma pola kuberek pitu jabunan. Bagoy na. Isok kuida gudang biang. Lewat biang ngai. Sonadong dosa di biangi. Perbiangi do cuk rohana. Alai si pakop biang oh. Kau maso. Ayah be roham so ni. Bajenang dohonok ay tonggo tabadusam ho pilam metu do mo pasupak ko do dong ammi nasi hasogomi tako to situ dong masih pakulingan anggo alaw nga maci berengam biba dang naso masih pakulingan namang alay masih tahanan rohabi inna naso ni agan itu ay mo palay rohamu ay hiba na hita buira martangiang alay hoso merdala terus Tuhan ipumu para kami son sadado rohan kami terusin na. Amin ini mana? Habis tong robo rumah nuru kisah pingadang lomoruan na Amerik. Ama la isob bayo.
Sui botol do kurwa. Ini mana soni? Alani mana mi kopar perbuan dauli do. Dangolo jolma do ngamu mama kulingo pakulingi. Molo na mangandal ho Tuhan do dah. Ala memang molo hasol mau do. Deh, sedih mi ba. Saya rana sudah demang nasi opungi pe hutad. Sapa ngalah do opungi. Namu saya mato. Biar kamu jangan diportibion. Ala yang gohala na mangandal ho debatado. Pardosa doau, jolma nagale doau. Ala ni sia kagale oki. Ido hurajume. Ikon sudido jolma. Ikon dong anakku. Erang mah. Garu jabu pe. Dang masih pakulingat tuluari do amata tersiksa do. Tersiksa. Aku tuh dah. Anggo jabu namang ngaso mali. Sutung ino, sutung bahaya tuh nami. Yakin dua rumah tangga pasti dodok persoalan na. Tole mas, sadari dang masih pakulingat dak pula wai. Ale yang gusugu naik terjalang mah. Iban daw nang mate jolo matani ari, so bitok rimasmu. Itorjalang mah. Ayo na tunggu do gabi maulate. Naso malibay kopi. Gabi manukun. Ala so berbeda na tuari. Pak, hubay kopi takin na. Habi na menjiba go. Molo dang ya lusi, la ima persai ni. Iya molo memang nanek perbuai ono muro na dengkan. So ipak kulingnya mata hubay tor sudah. Salai hudok dah. Holani nama mata di hodang arung benasing dah. Alani kau tapil kau sebagai ibu yang benar-benar patuduhon pak kobasio mutu amat tadi jabu. Amin. Amat tapi soni dah. Satu iberekone kapalan. Holani nama humurak pa ibana patuduh mah. Alai ko perbuih hono mudo nadengan. Pabu na mga sahod batahoy bagasang nguluh. Tole mah isi per tiga-tiga ison. Molodang adong manuhor soveneri naroi tok pakulingi dengan. Ai panuhor peka jek go. Ngai patuduh na geleng, gak ada yang lebih besar. Ngai patuduh na belga, iya aku mau yang lebih kecil lah. Inamuse. Molo songoni pe panuhori. To menang dah. Saya dapat mau menon na gelengi saya duda. Unak pula tabay. Alay saya doh mau lam margeleng unang nimmo. Ang boy. Asa boy sa per kamu do asa ana budari makatatay hami anong law. Ba memang molo parawisata doon. Kualitas dari mana Tuhan? Ay darah parawisata zolma, iko senyum mo terus. Atik pe maralo turoha. Alelas pe ngotok kudu hamna da. Toro mar perbuah na dengan unang dijual tanom da. Tak bialam hebatun. Minimal tuang gimlean. Unang lihat tumar ganasi ni. Unang lihat na lagi tu suku nasi. Asa so betabo. Rapature hudi sudi buti. Hujaga na diau, kualitas supe hujaga. Unak songong parmangga na di hutan nasi ni. Igijang manggana baga itoro. Mah dak siti ruo ni da. Mang nai dia me. Ala yang go ituk-tukon ni kota batu duno tadoi. Di sini ramah. Ala perbuisan roh doi. Si boru buas perbuai nauli doi. Hudok kon memang lama berharu do. Ala ni baga sangulu si kanu pare pe kon do. Pertaruhkan terus hal-hal yang baik di dalam kehidupanmu. Jadikan itu menjadi habitat di ngulu. Mana ngahape na roy wedongamu anggo sifat tuduhon mo iko nadenggan do. Lau ima terus si bagasan ngulu. Buah yang terbaik itu harus menjadi buah yang kita buahkan selama-lamanya. Ngabu beraja minta konolak ni onate. Mau lihat ma itu hatai persaurata, au pedo honokku do macelas do rohaku. Pajupang do hotamuna, dakku boto hamu songo dia nuai. Tonggolas rohamu. Ai tonggo sono do nakijamita kidang boy paksa kulas ni roham. Na boy ku pature las ni rohakku do. Ba molo marungutunguton no mulak ba ngado honokku. Tang yang mau ba hugogoy dang ido. Dak pola bonok ku tu pai kasih. Memang ngalujay ba merjamita tuk-tukon tong marungutungu mulak dak pola inaw kuno ni. Alai ko tonggo perbuih honokku nauli. Ipasu-pasu debatama hoy bagasan gulu. Ipasu-pasu debataho di rumah tangga minangda. Margogo ho amahang. Mananga hape na ni hangalutonmu, mananga hape na diadupamu ibagasan guluon, unak pangasahon jolmaw, keciwa hono. Alay Tuhani ma pangasahon. Abe, lopi torus tangiang mi, martangiak tu debata, tangi hok katanay. Jala torus so marurat, ibagasan debata, asa mananga hape na masa na lambora ibagasan gulumon, ingo ma, bahwa tawaranmu adalah tawaran yang terbaik. Hidupmu akan seperti pohon hijau secara terus-menerus.
Nabar pudi, teruslah membuahkan yang terbaik dalam segala situasi. Mari kita mengandalkan Tuhan, karena dengan mengandalkan Tuhan kita akan memenangkan banyak hal. Amin.